eka recording studio ni hi are thakop thin mai mama te chu hlamania kasikuti aram ve deuh to so kan kholo ani a tuna hem bun seng me ka kala tang hena langbak thelo ni hi ngai sonin mutam takin bun nalon ne ya tuna hiam ni sen sa nuayan seng me ka bu seng hi ha thlak em ani